Dengthok karbi khekang ti mafarman inglong poalong kartu damji aphan ke bar. Tharohini ra thongkep ang deng karbi anglong autonomous council session kangni CEM deficit budget session along ke jai. West Karbi Anglong Karbi Rong Supia Rong Along Along Sumar Bahani Lang Kijang Pen Apran Kedam. Kardom ada berita long penili berita thanbang thare harmony me non bertang ton pen arjik tha kedam ta anikan sondak taxi pening anikan ta inglong po along Karbi khetiri ma farman karchu damji aphan pini there ni pha inko arni pen Karbi Hampton pi rong marjong lumbajong aklam serlong jan pen barlo Kay kang team porom puthi jutang jubat pen chenglong do ona son inglong polong archodam pen jakong horang on su sikipalong jepa nilip nihang puta rongkhang Karbi chitong pet pen pini inglong pokar chophan barlo karchodam jalong ki bardo natum Karbi richo barim lindok po pen chenglong Karbi ai khai phan kachinghon arap tum dunrinti pini theri ni phai engkoi pen ni phai engkora pli arni ansi ladak hemtun pialong nangle thuji hemtun pi pen longnit an ke Karbi anglong autonomous council pen si bas pidun lo longnit pen inglong po gari dam uchit an ke truck pen si damlo la pen gari ki damonia dima long pen inglong po phuchong an ke ekeng pen si palenang po si phulumba jong la pen thongpan kardom kardi tumpen pachini Karbi Anglong Autonomous Council session hol along pini theri ne pha inko arni pharohini ra thongkep ang den Karbi Anglong Autonomous Council session kangni Karbi Anglong Autonomous Council chairman Horan Singbe chiphain pupen theri ni pha inkoi arni Karbi Anglong Autonomous Council session hol along surihini ra trainer keplapen creaser cap dihina nikana farman dihina hin arpukedo CEM tuliram ronghang session along deficit budget pangdak pon subject of Iblako the government state government of Brahma Puji দিছে এই কথাতে আমি বাজেট টেস্ট করা হয়েছে আর এবার আমার যোৱা বছৰকৈ এবাৰ বাজেট বাঢ়িছে 10% বাঢ়িছে আমি টোটাল বাজেট দেন এলোকেশন 374 আমি পাইছো যে কি স্কিম নতুন দেখি তার ডিটেইলস বাজেটত দেওয়া হয়েছে আর হেলথ ডিপার্টমেন্টৰ গোটেইখিনি হিউম্যান ডিপার্টমেন্ট কোনটো ডিপার্টমেন্ট কিমান ইনক্রিজ করা হয়েছে গোটেইখিনি তাত দিয়া হৈছে আৰু টোটাল 10% ইনক্রিজ করা হয়েছে যোৱা বছৰকৈ West Karbi Anglong district thereni pha inko arni Karbi Rong Supia Rong Along Edon Aham Along Sumar Bahani Lang Kijang Dam Amat Lang Kijang Pen Apran Kedam Lang kachinglu dampen arong kachivoy jui banghini alu sa osumara tuma menke amphu bepi arta krike thomla pen sika bepi arta krihini lang ke jangpen kachivoy jui amphu bepi ke Oriental English School along si Loka Charlie banghini alu su swa sumar lang ke jangpen kachivoy lam karjulong pen West Karbi Anglong arabatum ning dukrin tilo Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangpen kisum ke pho hemasor phan tangka sika lakesi kirap ki pajir dun japhan pachini Tumi bayi serat citi opor school sikaso BP bangke ingleng rong LP school English LP school long sedun lo lapen ompusu BP bangke kolonga English Oriental English school long sedun lo amat latum mususu bahani ta school pen wang amat tem choi pe je vlog lo langching lo al ancho lo lang ancho dat pen langching lu dam charni amat bahani ta langjang dam rut lo koson penani akopai mate nituma kopai kalang nuo joini pasi langjang mamsot lu anto takelang hatum bahani phanta langjang dam vek puta isi pen dote honde intu te marne arnam athan si dak ingleng rong alang teng athan si ardep it irason si anu ahehu along tak kardep asin son thek theklong sta lasi nitum ning oi tikpak lo lasu sumar lenyong si ar perthi do posonte ko anu ni kethe keri du tu ni tum ni kethe ko anu ni sta pini bangke arnam hang ko da joini mangso perthiben sikak nang koklo non malom sopor phandina pharman birtamu ington pon iksena Outlet
opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক कांच जूस। और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong gehang bitch kim je phansi ji tham bom lo. Nang ki prai tu duk lo. Nilita hemgimi kim bom lo. Sita lahe alamen asapta nili matha the. Athema nili hemalon extra ki pidundo. Athe nili hemgi kim alonge tata discount SD bar pensi kim ponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontang lo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang Teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, citronola, ukthor pen cenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dina mopi putat berita long bang thulu. Assam PWD Minister lapen Assam Forest Minister atum Assam Assembly along lam theke paklang dun atengki. Assam along arlong ke dor de ajoksi towar pinon puta selam thek thedelo pusi klar dakpen than pachin ponlo. Bonta, Atrak Golokhat District Uriam Khatben Bogojan Railway Station along Nangpang Somlo Tripura ki Ponjia Phan. Station Master Ditul Gogoi Deep Gogoi lapen area Sanghotum Kopini Latumang Bong Bidi Kang Lemasai Clemsi Bogojan Railway Station pen Arlong Pon Bomlo Train pen Lang Puri Pusita Lak Atangka Chupang Limlo National Highway 39 Atowar Piben Bogojan Railway Station Adake PWD Atowar Labang Sotowar ke Ajada Hormusita ki Pon ki Bad Meke Ton Kreke Thoman Chor Sita non Arlong Somate Chip ke pon lake ton engkora hini engkora pon ke pon boma jok asu lapen radatum thor paksi pacheleng long le derlo bon sita me latum claim jojoy pen claim bomlo ajo ajo ke lasi pini ke Bogojan police DTO MVI asu lapen radatum thor paksi nep lapen khotkhoti truck kilina dimalong pon lap lopusi klar dak pen biota long dun card news te pherang ke anante rang pen nang kilo biota Non ke wangi jangmia chiklo ni phai ke thom pen ni phai narkep arni ani trok apartment Chandigarh Mohalia long Master Game Federation pen First National Master Game ke padu Ponjia Phan Assam football team atum pen chisik pon tanglo Assam football team pen kachipati dunche phan therui ni phai thom kep arin difu pen barpo Assam football team a pharman Karbi Anglong pet ki pathu dunjia tum lake Rudra Kili team captain Horen Ingti Roton Singnar Jan Singh Ronghang Phiruj Ingti Bibison Tiso Mongol Singh Rongpi Bor Singh Rongpi Waisong Be Nilambor Ingti Shiva Rongpi Longbiram Timong Bijoy Hanse Pradip Ronghang Kum Singh Teron Sorot Teron coach lapen Raj Ingleng team manager tum hen lopusi Master Games Federation convener Than Singh Rongpi pen nang chini Ada berita mangala pansi kang ton pon iglo lang igbom thakat news sina tumle thakme kurbang thu